We're good fáilte go partní Brendan seo mura lár na tíre don ahemmart rina trí a dosach sra Lidl Belnaman Loch Garman na Tipperary agus treis tamil níos dearna bei ahemmart rina dó idir an cáháin agus an Irví. Marcin sibh an lága jazz an seo cabhar mhór titim agus drochháisteach gealtar báilach beidir go néalach muid a chúna dé. Seo Calíní Loch Garman na seo agus iad ré le bóla le uachtarán chum an Belnaman gan cúpla agus for in Loch Garman well tá ahrúháin dénta go tagan leisceil tagan níomh lánagan má leisceil tí bheile tá tagan níomh myrna isteach sa lína lán tosach an áit seháin clóg níomh myrna bheith sinna caithe gansaí iver fixa dó nis ní léon chúl scuilteteach absúla trí chlufa nós agus buchas sin don cúlbáir mé Rose Kelly agus na costantóirí go léir tá go leir gimmart gomádómh Lorna Park Bernie Breen Kelly Kearney an éifteach agus bí Aisling Murphy a líoch scóráile an teantar caite rá chúl agus cúlín a cisiúd agus Fiona Radford an óid captaí na fórne isise demse cúlín an chorma in sin. Maidir na Tipperary, well tá ahrúháin dénta a siúd in sa lína lán cúil tá an níomh lánagan isteach an sin an áit Elaine Kelly. Bei siúd an súil go féidir le Samantha Lambert, Emma Buckley agus Maria Curley a rís curmhótha in sa lína lechúil. Lorna Park, Elaine Fitzpatrick and Jennifer Grant. Beidir go siad sin súil le sponsors beag an níos fearr an neo. Bí Aisling McCarthy gur sé tamil bosca na bechaí bhí sé harcéin ar heachtaréiste seach gúnaí na sin na teachtaide. Aisling Maloney mar lán tosach míonach ionach scáilín seo ceir chúlín agus mar tíomh le cúlín a cisiúd bei siúd an súil go féidir ó beidir an job a chríochnún tamseo agus gan an dara clifa canis a chailúint ar nói chailtí den ortha in ahemmart an Fort Láirge. Well, tá mar ní brenn an tíomh le anseo bhir úranta bí ahemmartí cosir an ggóscóir úranta le bin siad de friúla fad. Sinna go dtíoch mar tá sé decarráine go háidir na foioine mar luú an ddímo a bhír Tipperary nó an nuair freisin agus chomáile sin cha chuomhnú na cnílacha mar chéile mar a bhí siad stoi nuair chaisiú chéile an géad lá freisin. Agus gan dáin is cinnte gur ólam siad beidir na botún bhega bhí dentacha go mé pí cleachta genta ríis na beganing níos mú an taíachas dói an géad lá agus cinnte go bheith muid caibhann mhór sa ggóirne. Tá muid súla sin sta gaí láidir séidir an Charlestown gaí séidir ó híomna lámh clé isteach dro chúil an bhile mhór so hí teortha ar agus ar nói Tefhirt an cúil ar chlé an seo an áit himraí an chéadclifa canis ó mánecht a riomh sé an 8-8 nar a chas mílichtúna nachta ar fornas Tipperary níl an club Tipperary teachta agam a pinna chéad clifa canis riomh himriú siar níideag 8-8 fiche blian á hen. Ach sin an sin seáis is muid ré Buna a réin seo túsa chuir le cuasaí réitear an léin Stephen McNulty as Kilwantáin agus bei an chaimna spéisiúil agus tá Aisling Maloney take amach go Lorna Park an seo Tipperary bei Tipperary gimmart na an chóir géad le agus is fiú trína ceir cholín ar leid an chuisisin bhir. Cínta Harbh láidir ne frisings bei buntaiste mórach a gá leis an léirteach. Simar go thóg siad amach Aisling Maloney chicken siad an sin má tá siad an tús maithe áil agus tús láidir chuir se glyfa go gárá se lógus gon muoín freisin a bheith anagus an sppraige. Well, náidir dóideag le dó sé bhí an caiici seo hin, náidir dóideag a bhí ag Tipperary dó sé bhí Loch Garman is mar dearm ní léon chúl scuilteisteach ag Loch Garman le trí chlufa an nuas agus ribh sin bhí ceir chúil is tríocha aimsithe ag Tipperary ins an ní glyfa a jimmar siad agus beidir go binn ceann na cúisna gur éirí Loch Garman an cóscóir a bhaint amach. So, bei sé spéisiúil an fechan snis an méid Loch Garman an chur chuige seo mar go bhfuil an chóir sin cabhrúdó an seo inta géad le. We're géad fáilte go bhíon idirlín was fechan seo beó gus an seile fáilte ag Loch Garman agus ag Bernie Breen, Bernie Macharatíomh sin seo ag Maria Curley Rashgurtí Bernie ríist ar imreoir chiaí ar náid pas deasach é búlteisteach róáda san seile fáilte rais agus ag Aisling Maloney seo ar Harbh nádúr an seán ar tá sí dul an rúthir dam seo gúil scileanna go smir ag cisiúd. Aisling Maloney is teacht ríist búlteisteach sa lár as fáilte Maria Curley sin amsí rais ag Bernie Breen an sin agus sin is ag Loch Garman agus tá ríist spáis an seo acu. Pas machirtí amsí go hálaigh an seán is Fiona Radford captaí na fórne Fiona Casa Hearts búlann sí pass pointeach teisteach
nimmer dolo hif go tíh an tro am rug an ein kick sir feic agan fós agus was cí nóméid mar agus na brown ru sin. Cousin Joel Denton sin ag Tipperary na chahar freisin neart spáis sin lech birte sisalína lán tosaíonn sin ag lech arm neart spáis seach chun tosar an ansaí. Jennifer Grant. Siú go dtí níomh Lonergan agus seileaf nis fósaigh níomh. Búiltear steach canis agus fáte ag Orlo Dwyer. Rúthar braig Orla just as she fósa gar Reid agus chance gur scór beidir. Beidir chun nógach an Jim pass trasnach beidir go se ceartta céin tuairt faoin scór níl se glanta fósa Cosintúirí nach Garman kicks hiarmach. Bhí seansa jinnig Orla nach ar bhór. Bhí cínte agus is cosúil ná hiic sí go bhar sé míisteach go fada sin agus sú díra chus chóir chuú leis obair chrúa denta cin sin agus glúisiid má agus deis crothaíach ab cínte. Beidir go léir se nach sí sásta dul muine na cosise deis. An lúsa sin glyfa seo, luan seo. Pass an búteteach anis agus fáte Aisling Murphy an seo, gá chúla teachtain dragaite. Fiona Rashford nis búiltear aige deistro cóimar teasna siad le Garman agus tá an chancer géad scór sinna Ellen O'Brien agus tá an chéad scór amtria ag Ellen O'Brien dó Loch Garman seo rééis gána méidirmartha. Sá ribrin sin agus glúiseach an bhá croann se rístan obair foirna tá geisting sa cóibbrú go na passannaí críach agus feicimiid an chuid muíonn sinna Ellen O'Brien tuairt faoig san chéad scór fáteacha. Siad fotarás ag Loch Garman a ríist. Roisin Murphy steach the lár, tá lán chúlaí teachtamach sin hána sí mac láidir agus leag sí Aisling Maloney as dearn go mé kick sir dul isteach an seo. Cos gur chuirsíteach ar a gúil an haon freisin agus iad a dul isteach leiseach. Caafar á freisin clufa Harbh oscailte go scuoise tána chomá leis an ngaí scaradánach is cínta go na himráid leis an luas atá an má chuné sin na chuineáil caafar na fórna suirt bheith a go crín leis na passanna atá mar tá farg páirseing mar sin bé ar bheith cuaach leis na passanna go háid mar bhfuil de gur caiimhlinn mar sin na physiciúla sinna bheith teachta seach an chlufa. Agus stoppa beag chuirlis nimmert an teach donóid an chlog stoppa fáidir dá an chóráis an seir le chur ar Marisa. Nach chuirtar col Marisa Cullen. Nis, just ag Morad Morrissey, gig sír seo. Cwnhal Shelvan seo. Aisling Maloney se ben a hartach tásig. Loch Garman cecha contorte sa seo agus cosint twaidjen sa Jenny Bernie Breen. An tahi se le Jennifer Grant a bularai an sin. Ach vi Jennifer turning his sheer so by kicks here. Sílim gur steach an kick sir dul. Kick sir seas cínta go lecht féchan agus leanna Tipperary an sásta lei sin freisinach. Sá bedent an bhirt Aisling an sinna gaibrla chéile Aisling McCarthy agus Aisling Maloney agus deis is ar scór gomach Tipperary an chorpamú. So, chancenis ag Aisling Maloney na fórne or hóscóras tá lúra eiste chuisiúil hís an trofóin duna gona muir. Tá sé sin búte Aisling agus í chur a hard trasnán. Ag go bóras atá na fórne chorm an seo. Scór má fátain sin agus a ríist an chancean sin díbhachan iad a hocrúin sin chicken sí go se táhaach mar sin agus tá siad an brathiríonn sin macht ar gona kick an séir sin go háirid ach beidir mar deis ar chuú leis ach tenta go an sin ag Mary Rose Kelly. Agus an aine gaithe so mar anna se mar seo beit Tipperary an sásta. An chuí ag Tipperary lán chúlaí Marisa Cullen tacha ag a héin ar ríis an seo. Can't you butcher rise and Shelvenish and Georgina Hearn. Georgina Rise, the Tactor Law, Lucy Jen Roshin Murphy, Lachuli Law, Immer Twahanchin, or Chance Better or score. Rashes in Immer Lord Parket, like Sean Ewers and Johnish or Kelly Carney, but the Ord Kelly Carney was built to hard trust on, Raw Unsi, Iglock Carman, Raw score. Sá ribredent agus sin inspráide go ríiste tachtó lá parkin sin aibrin si go mála Bernie Breen an sin scór má fáteach agus iad cínta gúsáid iad leis an gaíon sin agus a gúsáid cuach na gaithe. Mach an gúlbáire agus beidir gur second nach óin sin melt ag Lauren Fitzpatrick a sin gúlbáir Hibbedáir nach tá an trelih ag Loch Garman Ríis Fiona Rashford a garris teach an seo. Trelih fósig Fiona in múna an Hortscoil na néise nún garháin. Agus kick sir teach a bheits an sin do Loch Garman. As Joshua Curlish lena virus board shop. Agus be keen to be Fiona Rashford hooks macha shop.
an kicksír agus cruúach a bhí began íon conspóideach mhórin an scór nar tugu an kicksír sin dó Loch Armagh go deire. Go dtíorach agus cinnte gur siad an Harbh sásta leis an sin gur bhfuil an dáir an is cinnte gur an deis chuna dhéanánach dói caafar clí leis an rialach agus tí an chulaghna sin. Well, Irit Fiona Ratchford nó an cantra an árdach tá sé builte gur hína lábh deise, so sinna chéad íir tá gur mú na ceachtar forin an seo, tá sé bh breanú Cliffe Canis, Rina 3, Thrat, Pellan na Man, Lidl, Ahamerton seo a Barkney Brendan, Mura. Tipperary in Ganzi a Gorma, Loch Garments in Ganzi a Corcra, Immer Twahan Sean Ishing, Tipperary, Jennifer Grant a Currai, Safotrish again Lachuli Lors, Manta Lambert, Manta Roy, Ashling Maloney, Ashling Castabella Juan, Castabella Helle. Sam! Don't say too low. Butcher Rashiguji, Jennifer Grant Reach, Jennifer Tortfin score, Achtan Yerkshan, Butcher Yeshach, Kunyan Kulbar Ishtihi, Kurmachlin Adorna Chen. Gus dói súntaach sin macht dar freisin beidir began go aspa takeíocht an sin a bhí Ashling Maloney éimisteach an sin bhí casa sír an sin is béir is dói just goach ráha an ar dhéisnar a chléig goach an takeíocht thuirte. Sinna dtíorach é, obair wahan seán is Jennifer Grant le Shelley Rash. Agus cícail sa trasna. Trasna do Mairead Morrissey. Mairead bucas teachtalín le an tosach sin nach, sin go an ceartta Jennifer Stephen McNulty thug sin níos mú ná Kerry Game. Hoig agus cínta Harbh sciupaí is choirt leis ach is dói prabna líhar genta ag go tús an sin agus na céimenaí sin éimi ach fáte go maithan sin acha. Víidir beag ach víidir an. Ach tá Shelley fáte reis ach a ríis. Jennifer Grant agus Well done, Gillian. so an réitar an seo Stephen McNulty. Tá glíoch trasna ar chuna go imreirí Loch Garman agus tá cem go bhfuil Jennifer Grant hís fóin na seo fág an na parke if a second bhfuil Cosúil goach an réitir rud a cinn seach sé sásta leis an sin tá sé bhla imachtas a barc ach níach muid cartanú tá so sin scoile. Ní dón go an cartan. Lena muid an imbert an sin agus imreirí tiite an seo ach an Shelley. Sean Ayrton can áir builte an trin ag Gillian O'Brien ach Gillian O'Brien ar híomh na lábh deiste san is tá ceannatíomh Cormócha agus tá Jennifer Grant ar eisiau ar barc aríis so ní hé gur méid an dedólisteach boscan na becún inúd mar é. Ach mar luúte an túsmat ar gaí Harbh láidir a séid an seo agus deachar a thós toice sé beidir cúpla de scóir le níos go na Tipperary sin le sochar síos agus a céinte faoi. Carmen ní teachtarí an áibh an dá orn seo a gimmerte rád idir bheannach pasáling trasna na park an trinna steach a Georgina Hearn níos tá spásí Georgina trasna sí gariteach bú sí chun tortfinn scór beidir go bhfuil níl tá sí chun trasna Fiona Ratchford níos immer testa Fiona le spás a crothú buitle lena kittág agus sin go háling ag Fiona Ratchford áir scór ag go gaptain. Scóríntaach agus caafar ar freisinach dar an cóiranta bhíanach an luas an sinna bhíle Georgina Hearn a rihan sin ar glíán an pásfáteach an sin an clisteach í thuirt go Fiona Ratchford agus feiceann muidín sin leis an muoine na casir lé isteach a ríist leis a gitáid críochnainn sin go slachtúracha. So sin chéad scór Fiona an trí chúnaí na teachtain caite agus Loch Garman péireach an tosa. Níomh lánagan is teachtamach. Agus an obair go Joan sin ag níomh Merna chun brúchar níomh lánagan is tá kicksíirsteach ag Loch Garman agus cinnte tá Loch Garman treis socrústeach an seo go bra an cuasaí agus tá siad sásta an obair dhéana. Cici Fiona Ratchford builte seach go sciupaí. Rash ag go gaptain ris agus a ríis an choisiíocht deice ach an tamse tá sí slocca tá an Shelley fáte reis. Agus immer twahan sin ag Samantha Lambert, captain a Dibradach, put Roikinis go dí Jennifer Grant Roy go dí Ashling Maloney. Ashling duna go na himróí seo, nor sbrális an slúan nor ansí an líróid mar tasach go lúda cinn chun tarlú. Cosíocht áling an sin an pasbúlisteach a peidir go sin isteach sa spás agus níach an réitir inú das bailach tá Loch Lenta Hibredar níos bhainta siad spréocht a jo bhfuil ní Loch Lentach na Rónóirí seo agus tréálathe. Ach tá neadóg ag réitir agus fág aige.
Agus an chluistan sin caafar aga Loch Ormond freisin a gústa an dách líhan atá a golas tearíist Fiona Rashford lárnach san imirgin sin a fáil Shelvan líhoide. Tá achan tam sean chosan stenta agus genta go maith níomh Lonergan. Agus tá an Tipperary gaibar na liúide machas camera go le Lewis Braf in glyfa seo. Which Condon is teach amach Jennifer Grant a kicker teach sa spás an sin. Steach do Gillian O'Brien tá sé fáte Gillian ar dar íirecht. Go on, go at her. Agus Gillian is tá sí tíbiste an lína Carcha Cúig an sele fósaice. Ach ní len takeíocht a tíocht ar deratá takeíocht a tíocht tá an sele fáte ráis sin sin beganí mí láchtar sin ag Tipperary an dog siad Gillian O'Brien gan takeíocht is chadar selef. Now Stachan is go dtí Fiona Rashford is aspit víns an ar manners becheart amrá ar ans Loch Ormond shelf bíon takeíocht ar fáil agónaí. She's gaibar na líróid a trast an seanis. Sa fáte teag Aisling Murphy. Aisling gar Stachanis. Cá sé bheith cumrach faoine céimena bhí méid díorchan a rá agus tá cicsí amach. Sna agus caafar súntaach faoin núis sin freisin Sarah Harding Henny sin a chur an líor deisteach a Fiona Rashford an tam sin agus a rís gon leor gon na himraí óga seo teachtamór níoseach 7 minút ag dí sin ar an Loch Ormond. Catherine Jennifer Grant agus sin fáte Roisin Murphy. Roisin Murphy Ryan is Fiona Rashford a rís. Fiona Rashford Roisin Murphy. Seo Coimer chance an Joinish. Has a chance to Ciara Donnelly. Ciara Donnelly tries to shot chance to goal. Oh! Cooley in the tan. Ach bhí just glóver ar chúl. Bhí cínta agus Aisling Murphy sin is maithacha héin macht ar freisin go deis a chulachach. A rís an cooling fáte agus bei sí sásta go bhfuil sí sin freisinach. An luas a bhí cinn sin beidir golas teach, beidir an chléigan na mísú siúr in áit brandú a tríd a líróid sin ach. Is cínta sin scóir le fáte agus bei sí tar bheith sásta leis. Is fear an aon rud stohi. Ach bhí anjas ar chúl. Agus kicks here Staach go Hebrew an seo. Agus he is fóin it seo even love a gesture tá Rónar in na Dibredoch spréachta. Tá agus is cénta go an réitar a cór na céimen is tá siad den na córan sin ar méid feáil atá denta agus a bhí dentach in tá go leor taidáíonach an sin le linach lifa. Aisling McCarthy got sheer with you Jennifer Grant. Jennifer Rashka Aisling reached. Tá chance against her spás beidir tá sí teach tríd bhfuil sí den kitag agus conne ráda agus tá Stephen McNulty díon ar na céimena ag dáil ordan. Tá agus is cínta goil se cruúam mar réitar freisin catú cínta goil tú leis an imirt agus chuine sús leis an imirt ach fair play tá sé den na sáibre a cínta goil an se chum gan dáiran. Tá Fiona Rashford a clú go leor Jack go Siobhan Condon. Tá sé fórtarráis Fiona ríis. Den bhain bute sá chosan sin genta. Harbor an sin ag Emma Buckley. As bhí se le déine mar marach sin bhí cool ag Fiona Rashford. Bhí agus súntaach beidir gur chaisú isteach a drón na cosnóirí freisin ar bhí sé go le stear chúil an sinach. Tá cosint fíorhága Hebrew agus tá siad firhrú éon órán sin líróid tá ceannacht ag mar captain. Tá sé teach amach ó cóir Siobhan Condon cumá. Aisling Maloney is tucha chun talún ríis dan nimmer til lena a rá. Fáin sé Aisling McCarthy. Tá sí teachtarí se Jennifer Grant hos an glúiseach seo. Jennifer Kenton pass on áir tá sé fáte agus fáte go maith sin Orla Dwyer. Just go lena kit agus sin an scóir Orla Dwyer hí oberle déna sinnice. Bhí agus freagur máach dar mar tháinig muidin sin na scórnaí teachtain sin 3 scóir sa chéile takeíonn sin mai Loch Ormond. Bhí freagur tastal go géirann sin bhfuil mar Hebrew agus a scór ionintach fátecha. Ní ra go leor spás ecinn sin a chuig sin kick go má. Mar sin rá cholín etzer agus muid dat nach le bailach ríd an géad lehan seo. A Hemmerts got Reen and 3 Sraha Lidl a Belnaman as Park near Brendan and Mura agus fáilte roimh ag an Idirlín má tá sé a fáide ar seo. Tá stoppa be chuir le cuasaí an seo. Agus an bháisteach sin a bhí gealta bhfuil níl sí takeíh fós mhór agus ní mar dáir mar deach mu a bh báiste te más an bháisteach.
Stoi leis na cníilechan agus an green a tanna bhain sean san iscan na himráí beganing an iscáil freisin mar leis an luas gan chlifa tú splódar go bhíacha agus chu de cuine leisin freisin an dáir an passaní Harbh Crean agus caafar á freisin tá go leor gan na glúiseachtaí atá hosuacha tá si gúsáid anchuid gona tosathirí seachas bheith bre ar chuine amháin dúrach ar an dáhíomh. Tá an chichmach an sin. Agus Etra a bheisre Lorna Park beidir, yeah, tá sí McNulty bhfuil seach an í chas na ríis ceapan go bhfuil. Fí Jennifer Grant agus Bernie Breen. Caimhne sin í chéile. Nis tá Aisling Maloney chuirteach ar nóid Aisling Ord. Ní an Sullivan Thompson is se fáte reis ag Jennifer Grant. Sa fátenis ag Aisling Maloney. Tá sí fi bhrún sin ag Bernie Breen. Éilín si ó Chalín Chiiri. Reis go dtí Elaine Fitzpatrick. Tá chuine sin bhacht trasna tá si dul seachas gan cín. Aisling McCarthy an sin dul trasna na park agus fátenis ag Bríd Condon. Tá Bríd can tóirt faoi scór. Ach an cúlbáir teachta machchan sin Mary Rose Kelly. Agus Mary Rose bute maic siú go dtí Niamh Butler. Nis. Chancy Drocarman teach beidir ar bhríthon sin sin a féin passion beganín scuilte. Tá fáte reis a Cuomh Condon the Hibridáran. Cuomh aige de Jennifer Grant. Jennifer tóirt faoi scór. Cícailte or de Jennifer Grant. Cícailte go háling a Jennifer Grant. Can't on a score is fear chunig buidin seo. Ítach macht agus caafar á freisin tá balla cosanta suirt crochíonn sin éigeach garman tá sé dachar nuair atá si de galar an ansaí leis agus tripadána gur scór bhí ar Jennifer Grant an kick a hoigeil an sin ar átis nachmach an bhrahas ar deici daltaiste ach scór ítach an immert fáte agus is cínte leis ngoí tá si trééis an chuí a hóisi gart. Well, but she done toss in dá chúlín sin mar fágan sin isteach bhfuil etra cúlín amháin agus an chuí sin a cabhfuil Lochgarman na seo. Ciara Donnelly teachta rúthar dómhan seo. Agus cícailte isteach, ríis isteach dro Fiona Rochford agus cosint níos fearr dentas Emma Buckley is siúr marcáil Fiona Rochford agus beidir go bheice muid fésan sin ó hih na dibredochta. Agus rud má le feiceil ó bhaineisteocht go si dá dhéanana nuair tá si capaí dhéana agus fánach go dtí beidir lehama nó an darn leanú tá sé roiarnach ahrú má dinta. Nuair an dumas le dinta, go minic. Teachtain sé Elaine Fitzpatrick. Léon nach cícail isteach sa spás an sin. Agus tá contoirte seo, tá Chester Johnny go Orla Dwyer na Orla Dwyer, an táhails go dó dinta ag Mary Rose Kelly, cólín atá ach morchan cúlbáire hín chéad. Húl feice jogan. Bhí cínta agus ní hen áras macht gur go réalt fel na man fáteigh Mary Rose Kelly mar chúlbar feice muidin seo imi seo cic ítach ag Orla Dwyer an sin ach Mary Rose Kelly san áit cheart misnach ag a seas san áit sin agus fíorhála a gáil déhan sin a gáil eice trééis an sábháil ítach sin bhí dentaice. So, tá siad chom 3 scórin í chéile fáte ag Tipperary na seo. As Lochgarman na teachta ríis is siad sin na scór áil go bheoh más féidir up Ellen O'Brien na seo. Trastan na park go dtí Katrina Murray. Katrina dulta náis nach bhfuil spás. Tá si tóirt faoi ríis más féidir le hecht tá cosint fáid ag Tipperary na seo an reis go dtí Fiona Rochford. Fiona a reis go siúnach dtí Ellen O'Brien. Seán éir Bernie Breen nach tá níireach sin ar híomh na lámh deise so tá gáithchean chomú ag Lochgarman. Cosint bhain sin denteach Tipperary cíntam an tarthútá dentach an sin Fiona Rochford dóir si gear siar began in sin is nachhfuil an éiri sin spáise go le gáchan tosach. Fíor ibre denteach Aisling Maloney ach a ríis mat ar feicimutí mo Lord Parkin sin tá si teacha maithan sin leis an gcuí is cínte chun Shelvan líhir de áil ach is dóigh gur bí an sprocabhach ag go héanaan sin le líhir de chuir se freisin. Darna agus nuair a bheits an dar le go bheith Aisling immert níos cóngraí don gól ar nói. A 9 gcuíthe tá na Tipperary seo, agus speisial breásta le cuasaí is cháná méid déag fanta idir móidegus lehamad seo agus na fórne chom 3 scór bra fáte ag na Tipperary chéile, Josh go bar cheanna le teáis. As dí Gillian O'Brien. Gillian Ord an gas an cansin seach, sílam ghfuil tiite méile chóil Mary Rose Kelly ríist. In na mástrás a sin sin ar thuúling an líróideiste. Sáir immert. Har bar an sin agus an chuid muoine ag sin ag Lochgarman a tiiscin sin go bhfuil cúlbar mar sin agus bhfuil sin an brathirí gona háid líhir áir é míisteach mar sin. Se fáte Fiona Rochford a ríis, sleamhainn Fiona an Thompson. Agus is kick here machatán agus oberhain sin is bhain Condon bhfuil bheits meiste go méidir gur Emma Buckley
Cura Markal Fiona Rochford Shino, she Siobhan Condon Ville Markal Thompson. Church money in Lawn Holy. Ach Peter gur mí or Fiona gur leanna sin sin a gan mal control. Ashling Maloney inis on Lawn Tosa Helle. Pass just easily Ashling. Jennifer Grant inis gur place go read. Jennifer Ragged Gillian O'Brien. Overwahig Gillian inis will she contort for score. So she's Slocka, a Cossentory. Rashgadi, Ashling McCarthy, Rashgadi, Gillian O'Brien reached. Trust Nugus Shear, Ashley Maloney-ish, Koshioti S, Cornelio. Now, sure she will score Butch and Lich Gouch. Ach, and Ruther Zanavazin took Trochir to Jinnik, Ashling Maloney, Hoyken Kurmu, Egg, Tiberdorn, and Mate Kena, Loch Garmarks, the Federich, Haskar on a Kale. Dorkikmach and Chen, Augustin Chelif Watcherash. Ach, and Chelif took a Wahashud, Kama, Ken, Exef Watcherash, Marisa Cullen. The Loch Garment. Agus immer tuan sin mar chos trees fech muid idir gimocht le hifracha Jacob sin Bert trúr cahar gimocht an again am aháin. Tá sin a cowre Loch Garment ach fech muid an rud ken a tarlu go Tipperary freshen. Tá rát ibre harva ord an just a géadla. Tá. Tamil se for Loch Garment score 8 no go divan o damage the score darnach. Tra vi should keen cahar hain. Anish Tipperary takarash go loader and shot. The Kelly Carney Rish. Shakujigs Katrina Murray. Katrina, Tan Shelf Kalsaka, Tan Tiberdorn, the Cousins. Come on, I was a Cousins to money. I was the Comus. Ashling Maloney, Rishanish. I was the Sloan O'Hart. Kayla Korik, Agenta Shafosik, Ashling. Trustlock of the shot, Galpin a Talon. Sheernish, Gudi Murray, Maloney. And Murray Morris to be here tomorrow. Was in cancer kicker just dach ni Hura Irit Orlo Dwyer ni Crosha ein Ivan the whole bar that come to Mary Rose Kelly just ig Loch Garment tacht rish Loos an Cliffe beter Milehich Pries Pizza Berganish le Tamlin Se intimnat aus Chamala sin mat ar charo galoor Jeshni beter imi mu and chen agus Marial gosti tro Kongor sin a kriechnu ar go score and lodgera masto me affelar ben chen leshna Jeshni sin a chota curher lativ. Sure the Katrina Morin is number 2 Katrina ta she forced to get real read ta she turning sheer chen egg on lawn holy Siobhan Condon Martin kicks here of on agus Jesh Loch Garment the Rash con Tosta Rish agus Fiona Rochford. Organise the kick out. Kelly organise the kick out. Panistor Loch Garment his phone and shot Anthony Masterson for a Jimmer. So cool and fair as he kicks in egg Fiona Rochford gone in throw her a trust on Loch Garment a Rash con Tosta Benny Gates score the Tamil. An táhachtach an sin gomach se fáteach agus luam muid an sin ar híomh bháin Ashley Maloney an sin go Tipperary is an brathirí sin lena kicking a séir Fiona Rochford an sin an darna chulín fáteach an sin agus is táhachtach mar freisin le British and Emerton sin is common most coolín ó cool atá gceist an bhí scór tasú go géir wahu an sin. Kick mach an sin go gúil bar cliste mach go tí Breed Condon. Breed sosadal run sí butcherstach sa lárice. Jennifer Grant Ryanish. Like Elaine Fitzpatrick on Templemore. Elaine Oscoilen sin go Ashling McCarthy. Cardone is gan amar to Ashling and Chow. He mag a major go go for score at Hampton nach chen chitrasna. Mored Morrison is stach. Og Sean Ayers and Sean is Gillian O'Brien. A reached Mary Rose Kelly. Jen in action. Shelvenish Igniev Butler. Number 2 Igniev and Chenle while turning your share. Agus tá camera good Stephen McNulty done a job mahan seo. Nurta Fellland tá sé séideach tá sé scoilis nimmer come. Tá agus is cínte freisin na caiise bheits an áteart an sin mar máta sé chuna bheith Corman fecin region sin an láh just began in tiny siúla se siúd an íireachta bhí an sábhil eilehí dentig Mary Rose Kelly an sin agus ní an áhar suimeach dar be siad buíochúil sin an brethir in an lábh siúd ataice. Sure tá súnta sa faoi fel na man tá caiid an na gúlbárí méadún hamar fád agus tá cúlbárí cumas a chuine sé fórne. Gúlbárí intacha Kildare nach chuinm sin bú sí licht na himmarthe sa glyfa gan sé dirbhanach. Sure the Níomh Butlernis, Níomh a brú amach. Tá si de cúneáil Chelvagus tá Tipperary. Sástin himmarí chur trest Job Fiona Rochford nes Fiona tuairt fin scór. Sin irdardig Fiona. Goal! Willis Haggard go wacamé an buil nor bhí sé sinna go listeach. Se bhfuil luam muid Fiona Rochford an sin túsa chlifaach dar aon áhar sin líhrid an sin bhí si sleanú isteach agus bhí si bea ábalt agus comport a chu líirach brean an seo an líhrid orda mí seachan an sin agus ní bhathrán sin a ríspéit gomach sí tuairt faoin gúil is tuairt faoi choúlín an sin ach
Lauren Fitzpatrick ní mór an go déach sé an sin agus í beidir céim chutasín sin an lína. Rud, well. Tá sé fegan or bhín gui séidir chuine mar chúlbar únta má bhín tú take amach an lína chorbe is fit an contúirteán. So, an fedle Tipperary tá reis bha sin is Braban Súl, Forest Park Ceir Cholín, and is ag Lochgarman seo ríist, Aisling McCarthy is gire. Go ríid bun síisteach go dtí Aisling Maloney, Virt Aisling a Lord, inad ontithe. Agus Aisling an sin se le fós aice, si bh cumar finna céimena, tá sé fós aice agus sin búteach Aisling Maloney agus go háling ar fad nádúra cumasach. Freigur agus an achlí mar chalín freisin agus charán ceannacht go chalín óg chicken sin sin beidir gomach spás an imisteach an tuairt fao chuún in rud mar sinach. Brenn muid a ríiste an gúil an seo, Fiona Ratford a casasteach, líomhar dáir imisteach san éir agus sáitisteach an sin cool táhachtach fáteach an sin agus muid a dríide mé ró le haman seo. So, cool glán atarnis agus an seileh fáte reis an sin i níomh Lanigan fan a Tipperary. Fáte Jennifer Grant a ríist an pass fáte Samantha Lambert. Jennifer isteach sa lár, Samantha teacht chun céine ríist, tá sí slug an seo agus tá sé conne ráide aice. Cic sír machatán. Caafar cuimhna freisin ar clifa dachar imrí agus clifa chrú a bhí an dáir an seo caiic seochan. Bhí amach go teach le chélann sin agus a ríist a scí ligann se dói ar bhealach ach cínta feicimid beidir sa darna leis an tuirse beidir teachta seaas na costa leis a gaiidón imar a ríist. Ach nach an réiteach a seo an gríomh chomórta a bheits a tosí ag an dáir an gan bhil bei Tipperary na gíire ceannas fear áir le glár. Cean sin a prebe iste ach fáte an trin ag Lauren Fitzpatrick. Stoí mé bag an díma ar Lauren leis a gúlach. Tá mór an jette tíana mar chas an rí an íireach sin á Fiona Ratford nó ag an óid dernach. Tá mór Ed Morrissey I héis take bhád amach an lína lán tosach. Siúr go dtí Aisling Maloney, Aisling a Brendan Hart an seo fechan cin rá a aice. Dí Aisling McCarthy ar deire. Costan sháid genta Ginny Roisin Murphy. Agus ríist eile Stephen McNulty sin an cúigú úr cheapan gúil cic sír tucha ige de nemarcha céimene. Se agus ní seach an ghlacha leis agus is rud maithe sin eiceil mar eagur hosta sé leis an sinach sé séidir na feidir go cai sé leanat leis an sin. Tá sé seaasfach, tá sé fannach leis gus mátá, ceart meach sig na himráí, Kerry céim sin méid tá cadithe. An líir sinna goil trastan is dro Bernie Breen, which an fátíigh Bernie Breen, tá sé fátíigh Bernie, tá sé Bernie ar scór agus pass íontach a bhúr sin sin ó Kelly Kearney an scóirí Bernie Breen ar deire muid a tanna le hama. An bhhamachta agus luam muid sin an bhirt Laura Parkin sin a gaibre go mála chéalach an pass bhí chuirt isteach an sin ag Kelly Kearney th bar an sin agus a ríist near taigh Bernie Breen seans gomach sin antuairt fan gúil an sin ach sásta go leor leis an gúil in na hóigeal. Well, Lochgarman an chríomh seo, chríomh rinne trí siúr a gábhil is cahar. More an action denta go hen. Pass ishield. Fáte is fáte na seohanna sig Orlo Dwyer. Orlo Jennifer Grant a teach an sin slachtú suas. Jennifer pass Jessie she's shot in the pass in the hand into the tossa. That's a shot for Gillian O'Brien. Gillian Amach, Aisling McCarthy. Aisling goal thrust and shot to ball ag Lochgarman id hain. Fáte Rashig Aisling and shot ní len spásach. Nes shot ag galing of action ní agus rístelle just the prab one, glúisiú one nach an tam shot. Touching Churchach as a fáte Mary Rose Kelly. Na Brenner glog ní slú ná 3 nóidir de muidir le hama an shot. Ag glyfa camera oscailte agus tainneamhach. Lewis bra leis an glyfa an shot. A Bartney of Brendan. An tíile. Aisling Murphy tortfi score i'r fistol ag Aisling Murphy score all ag Aisling Murphy. Ínta chu fád agus an módíir go gaibre an sin go Lochgarman a caafar ar freisin dara tá siad thar bheith crín leis mesanach tá siad a tuairt cic tíreachán níos do caihan am mú a teachta se go máil chola feas atá imí se an sin go Lochgarman tá siad a golar nonsaí agus an luas achach go háid an sin an muoine na tacha le tuairt faoin scóirní sin. So the cúig cúlinn atrinis an Forest Powers mú bhí agan an chofós. Níomh Lanigan a teachtaríis gan na Tipperary nes tá sé táhachtú gohuiidir sin scór beidir bháin ribh le hama chun muine na hortcóp sa dar le. Ach ríist tá chosan centa agus cáilíonn tá gimmers go má Roisin Murphy do Lochgarman. An Pascal Roy agus Ciara Donnan is teacht tá luas a Ciara. Tháinig scór níos luúhan ar chusír róthar
She brenn sostish Ken Rowe to Ike. Fiona Rochford is just chancy Fiona, but Fiona har trust non. Agus níl an áras faoin ar hosin an muoine na fás an sin agus cúpla scór teachnaí a chéalach go Fiona Rochford hosa sí go láidir sa chlifanne agus camaramacht ar tá sí toigil an rá ceart an bhí Lauren Fitzpatrick san ná cheart sa chúil an sin beidir go deis ar chúil an sin nach hiic sí gur sí níos fearra as gála sa gúlín an sin agus sá émarta bhain gaptain an sin freisin. Is brala banna story má bhín captain Tostin de hapla hortas and canner of the hortas a sin a dhéine agus snastan joy Fiona Rochford an Rúthar Teáinis ag Bríd Condon. Bríd go an Rúthar Teágus a Seachaigh Mairead Morrissey. Tásig is really gháil scóráil Aisling McCarthy. Harbar a chatta Dracatsa and Cantra Butcha ag Aisling agus sílim goil Cantra go má tá Cantra an Butcha go deas ag Aisling McCarthy put ar a trest on bhí sé sin a testal bhatha. Bhí agus tasbáanta scillanna ítachan teamach ar go háir don Emberton chat muidir feiceil go leorlar muoine a tuairt faoine scóran is seo beidir nachmá cho éasca sin nach freaghar ítachan sin ar an bísa imar a bhí an agus cúlín eile fát an sin cúlín súntas a cafará cean bháin fáte ag Aisling Maloney mar raghar scór agus an darna cean sin ag Aisling McCarthy. Agus a leidanis go cúi cúlín a ríist hen hocht le sé héineog le sé as much as the second day darnach an chop beidir go mai le scór bháin eile ná an deach an buineán in níor dúa ar an himraí a dáin tá ionsaí bháin eile ag Lochgarman an chop. As if a cumar faoin céimena se fáin sé Katrina Murray. Katrina seachas sa spás bhfuil Ciara Donnelly tháinig scór ó ionsaí Ciara níos luha agus tá buineán rois an ceannas fearr áil ortha mar sin lehama take an seo Borkney Brendan and Mirror agus by Lochgarman Harvest Sástal a chríochna siad an leisin hosa siad go má bhí siad cara hen chun céin tháinig Tipperary in a reis cóthramach héana cehar scórata ag Lochgarman an dar nóid is fiche an sin agus Snéad Colin bhfuil cúlagus trí chólín scórata aici Fiona Rochford captain a fórne agus by siad sástag zíad go le seach sa siomraí festas an chop ag lehama scór lehama an chop Lochgarman héana hocht Tipperary náidir sé by muid a reis leis an dara leat.
Oh, did you? Had Kilwell, he was all fucking high six this morning. I don't see a whole lot there. Should go have a recess card. Yeah, yeah. Recess card. What use it? Did you read up that screen? Well, fantastic, isn't it? Oh shit, yeah. Fantastic. Absolutely amazing. Fantastic. Amazing. Yeah. It sounds the forest for a while. Yeah, very interesting. Isn't it? Yeah. Good. The ECG was a bit all over the place. You could tell it wasn't regular. That wasn't regular. You can tell it wasn't regular, yeah? Yeah, yeah. Yeah, look at the boat, you know. You made this morning. I'm hoping they hooked tea now. Who's that? Well, what's the story? Who's playing? Wexford and Tipperary. Yeah. Yeah, well, That's what I was the modem is gone. I can't find the modem. Had the whole house open at 6:30 this morning. Yeah, the modem, the internet's gone. Do you remember I was saying that my TV broke? Broke for about 2 weeks, right? It's got black. Yeah, we see these are working. These are not for sure. I was in the forest this morning, today. But anyway, the TV, the blackout's gone, the backlight's gone, right? The news route was still sitting there actually, right? Rang them Friday evening, back to me. Oh, that TV's not been fixed. We'll give you a brand new TV, 49-inch, 4K. Yeah, so that one's only worth 400. But we paid 800 for it 2.5 years ago. Do you know what I mean? So then Will went in Friday evening, they're looking at it. I haven't got that one in stock in the whole dance. It's not even in the country yet. And a 5-year warranty. Oh, it's like that, yeah. Jesus, yeah? I'll go around with that. I said, come down in case you were dire straits. There's no kit bag. Yeah, a student paramedic, no kit bag. Fuck's sake. I don't trust it. You want half? You starving? No, I'll go and get the dinner. See, I cooked chicken. And we'll have the rest of the night in the room. Oh, how's it feel? Where's that now? What time is that? Was there to Yeah. hang back here? No, I just get my coat. Boss is here now.
We're getting fought to rash and Sean Gaportney, Brendan and Mira, agus, well, Tan Amster, Emmy Hondonis and Shot, Bosch, the room with Titsum. Peter and Candace Talk, this is Gaidland, after a houting on Coolshin, at our Loch Gormanala, Shin Fotcha, Egg Fiona Rochford, Shahagan Reachta, nor we shall tell him and Shahan Mira, Erut Orders and Ri, a Brehmacher gold bar, agus Sinantain Cool, that Fekagan Gajisha. I forget Agan Erut Shot. I never take a gapsing with Coolux 3 Hoolin scores to Eke, agus, Fagan Shag will Forest Park go Coolin and Shot. Egg Loch Garment to get Lach Bashi the night and Hor, just Darla, on Rishan, Lauder, agus and Yarto. Now we boil Bosch, yeah, not better than Mesha Row on it. Should have finished Forterash, Egg Tipperary by Shits and the Soul, score all Gavil. I should think Colin Jetta Hashin and Ashling Maloney. Coolin and one scorer to Eke on the Mertz, agus kicks here one. Sure, Jeshnish and Dara Coolin, agus Ashin kicker to Ashling. Ach no, Tan Kanchan in there, Heave, Nalava Jesha. 3 Keen Coramo, Egg Tipperary. Peir Coramo, Loch Garment, ach Tan Forest Portion at top. Race on to Slachter, like the Carmen Nigadisha, ach top, Fuila Hamafanta. Rover Lodger and Chin, Exera Harding Kenny, Leach na Himmerhan. It's a goal score. Pass all in Ishul Stach, Fiona Rochford Rish. Well done, Maria. Fiona Nishigira Elo Chin, oh, Fiona Condon. So she falls with Fiona, it's Fiona Guybro, which is Vichy. Ach, Taniro, Corhamu, Eke, or Derek. Fiona Upper Crew, it's into Howla. Vigus, Cormo have a kick on the Froreel and Chenarenos and a Jeshni scored attack. Kaffer or fashion, go lower Aklicht as Bond, go hard and Chen, Hulaglushak Madarvin, a Tossuan Galak Gorman, is Fajer Goller, Klein or Yesh, is so good Tirador and Tosh the Bra and Hoyder Action Maloney and Chen, La Chach the Shalish and Leo, because Beju Gashit keen to go on Hoydelagon and Hemmer Bejer, so it's going to emerge to Darna La Freshen. Kicks here, Machin, going to Tipperary. Stop, Sam. Mathoshev Brano or TG Cahar, Stadai E, Shada Clifford Canish, Rain at 3, Strat Lidl, Pelnaman, Ahemerts, Either Loch Garman, August Tipperary, Tipperary and Genzi Gorman, August Gortu, Wanton Shahanish, because Samantha Lambert Shilem, August Loch Garman, and Genzi Corkrup, August and Washington, and V Boggart Lodger. In the Hawaii, go Shaladoch, the Fatties are Shaladoch, Dano the Gash is May, Murnago, Solomay, Katsa Aganajo. So Jennifer Grant is Geekish just the Lord, Vishan Or, Vishakor Galore Brew and Chen, or Gillian O'Brien, Gillian Gamali or Diversi Shias, Kancha Ryan, Maria Corley, Justice Paul, Sochta, Marisa Cullen and Chuck Trast and Chen. Fortunately, Ashling McCarthy. Ashling Gigir Elo and Chen, or Roshin Murphy, Kived into Hatra. It's a lav look on the irritation of Sitting Stach Machla nach the on Buntosh Chen near Honig and Buntosh to Marshin and Emmert Glitzer Rash is by Kixie or Stachanish Egg to Bradorn's Ashley McCarthy Honig Cancho Wola. Shagas chance Mahanish a reached, Dirkate Hena Hokur and Shasta Darnilla and cool Chen of Yemi Shasta Hedla and Chenagus Fortanach, Brandon Wooden Shaw, a Shasta Atterburn Shaw, Togalorlo, Moinig na Himrian, Gahorj Ashton McCarthy, Shock Hallin Quivner Shaw, a V Muskin Fakan Chen on Tacton and Kaikishats and Chenervi and Hed Immer Trushahan, Agus a Rish, Galorlo, Moinig and Shen and Score Creek Necka. Tasha Gamahan Chinga Tirbador and Will, Ashling Maloney Nan, Kickney Harchas, and August Ashley McCarthy. Story most Ashling and Hannah Turth come in Cada, Kickney Sarah the Hoygal and Chen. Well, like the Barna, August Shin, Tawaha, $2,000 Laha, a Kerahulin at Threatnish. Or Comrade Gear and the Lure the Eyebrow Mark, Marguerite Doyle. Is that Fortunish, Neve Butler? Oh, Jesus Christ, come on! Is that, well, the. Agus Shane run in his phone and just hybrid, a lurid Chen. I want to get more trust in Chen or Ashling Maloney. It's Costigar Hashin Ford and Chen Legacy Shasanach. Symbol she Marisa Collin at Hanagus, Honig Magic Tusa Hedla, and Rud Kennig Seal and a Ghoul and Anagus is keen to go and Logic Cheninchi Freshenach. Bearvi Cormach Mar and Denny with Chen and Muskin Fack and Elaine Nimmer Godorloch Alehis Gorod and Chenagus. Need an hour's Fuyach go vecchio Matan and Rachel and Kenny and a Jenna Shane. No, Neil, Nive in. In a heart of boy, let's point. Russian kicks here Machata on the Carmen's and Captain. Put the right shell of Forturash, Breed Condon Rish. Ragus Samantha Lambert, Ashling Maloney, Tachta Rishanish. Ashling Banner Clay, she Banner Yesh to Shafos Eke.
Pass a seach sa lár ach robot a ríis agus fáte reis. Agus na Carmen cosing má níomh butlernis trasna go díp Marisa Cullen. Agus a seo Ibre go slachtar agus go néite achanis agus Roisin Murphy teachtar an rúthach an canchin Garmach go hálings a fáte reis Jennifer Grant. Just a bhreithontíine sig na Tipperary. A pass strategy Aisling McCarthy. Pass chas Ishel Strahag Aisling. Agus kick síirsteach agus Jalwyn Jones go méidir go bhfuil Stephen McNulty chun bheith began níos géire ar na himráínis. Massam gohfuil agus cínta nuair hagan thuirse imir freisinach dar amantí bíon beidir an leisciúlacht sin an leis an gosan agus rudí mar sinach. Ní féidir go háirde leis na riadach bháin le pell naán se thbheith seir nachmín an fisiciúlacht sin na gceisteán agus go háird an cáilís do dearannach nó an feáil dearannach. Bhí carta buí sin, tá carta buí spáint an seo go an Bernie Breen. Ban Chiúí se Bernie Breen. Ban Loch Gorman inis. So, cecha cinúcha bheits sin seo cícinn is Aisling McCarthy, búilte go deas Aisling, búilte thar a trasnán, so hó drochhfuile an sin do Loch Gorman ní chéile. So is deithniú mid a bhééis an sin mus an fecha Bernie Breen agus cehar déag an sin ag Loch Gorman seansaigh na Tipperary an sin le chur leis an luas agus Ashley Maloney an seo sell an líorte. Seansa cinna seir cúlín eile agus an canse kick out a thar a trasnán agus a braban súl, tá se seo brenn White níos fearr go Tipperary. Agus bíon na gúnaíach dar an seans sin an amantí bíon se mar bhaintáiste an bhór na cháilin imar mar amantí aibríonn siad níos cruúideach. Is cínta go Tipperary an seo ceapan go bhheicim muid a ríist an díá bhíortha an bblionn se caiteanú a cháil siad cluficeannis na strathe, go bhheice siad beidir go bud an chance an genuimiid seo le marc go chur a glyfa. Agus clifa lechanis na héireann a chail siad go cunsbóideach nar imar Tipper siad an chláir chuoine bhéanaar sin agus Capers Níomh Dí gardan deireh. Tí teachtar ríis an teánis a chfuil an canchin imach. Ja, tá Marisa Cullen stás an canchin ligan amach sá tá fuis finis an testáil ó Loch Gorman an seo. Mar go 3 scór scipuí fáte a ní chéile ag Tipperary as níos táhachttaínis tá imnóir sa maris ag na Tipperary má agus gá choúlaí netra hina hochla náid an í. Ar nói dá gríoch an dís chorm an seo bheith an breise agan an sin agus tá gríoch an dís chorm breise an breise bheith kicking a sire le butter amsú. The Aisling Maloney-ish pass hauling leiscúil trastan seo. Jennifer Grant teachtain for Jennifer Cooley to get that ní bheith éon choúlaí ceis níorach sin. Tá chódcinn chomónis ag Tipperary. Agus súntaach freisinach dar bíon golóir muoine an gan na himreach is cínte go na deisisiú an go háid mar gur ahaimirtá gus caiisiú a cínta faoi sin agus dúach an second breise sin hóige le feice bhfuil éon takeíocht eile timpplairthe agus beidir a boga seán í deirnaíon sin go chlufa go mééis siad a tógáil an rá ceart. Kickach an sin get Mary Rose Kelly agus bagin ní brú Mary Rose a canchin mí tharatíomhlína kick sleas a bheitsteach go na Tipperary na bhuaí an chríomh seo Rina 3 a chábhfuil is a dó. Ar nói chail siad an áthir tá siad ar ansaí ríis Gillian O'Brien Rai. Teachtas Jennifer Grant tá sé garmach tá sé fáte go Galín Cart tá sé fáte Aisling Maloney as inis ní letrach cean amháin. Sorry Richard sin agus stoi gur an líor de chola seach a láh Jennifer Grant an sin a Aisling Maloney a tháinig trastan sin agus a láh sínta maithicin sin is ionintach an rud an takeíocht sin eiceánach an muoine ag an Galín sin an líor de go thar trastan. Nis sa géad le bhí Aisling Maloney i gimmart amach na parke Mestónian a Loch Gorman Road Kennel Fiona Rochford. When you limá Fiona bheith má sin mór líor go isteach as níl líor tuis dul isteach I le Tipperary le tamla nuas. Cé go chance inis Loch Gorman beidir as Kelly Kearney. Can Garrick go Ellen O'Brien. I'd love to be in the back of the ambulance with Julie says Marisa Cullen the Chapton Chop. Agus Ellen O'Brien ríis steach sa spás steach a dro Aisling Murphy níos ciúnan a mar bhíon Chapton Jacaitse Aisling I gar steach an teánis. An Irksin can ísisiil an sin agus ní bheith an stróin sin ar gúil bar teach amach an sin. Is Ibre Mahaice Machgadí Niamh Lonergan. Agus Samantha Lambert a Rashgadi Jennifer Grant a ríist. Going near fall Jennifer can pass
Hógáil ó na gona costantóirí má vinci de driblóid cícail te trasta go dtí Maria Curley. Tá cuma muine nach ar immer Tipperary fi láthir sin. Cantar isteach go Ashley Maloney. Scuilín sin líir an Hariste. Ach tá sé fáte ag níomh Merna. Tá sé tucha bhthir ríist. Fáte Ashley McCarthy, right go dtí Ashley Maloney. Bhfuil na fórne chun a bheith có scór. Tá na fórne chun a bheith có scór. Míchleachtar ag Lochgarman agus Cadella fós ag Ashley Maloney. Sinna go dtír chuil níl an áras faoimeach an sin an tríú ceann fáte a chéile eice agus nuair thugtar seanar beidir seán ar bhíon 10 scór á lecinn sin tógann si iad ghlachann si leis an scór agus luas nach clifa ordaí a rís san isis imimecht isteach denúid caiite starna le agus is cínta an dárann seo tréad ar son an churann seo áil. Tá cúig cúlín is scóirte ag Ashley Maloney, Hurricane on number 6 kick 0-1. Or Garman a teachtarí sin is. Stand up, Bree, stand up! Táach an dhéanaine sin action a chop. Ciara Donnelly Ciara le seachta nach an len spás an congratívlí nimmer tro Ciara Chulla spás a croid a hen. Tá sí fós an sin sór Emerson sin ag Breach Condon. Chun dí halbó dhéana. Slóchtar a trochtar. Emerson Lennox can't bút seach dí Ashley McCarthy. Ashley Ciara éilo an sin. Shane Ronan and Travis Edwards easy. Mux the mod region. Tá cínta, ní an áras faoach feiceann mé an lábh mí se go dtíireach se. Breach Condon a chin. And you go. Okay, that's it on the Carmen agus is put by Team Cree. Put a Team Cree Shane Ronan when Winchak Ormach jo. Well, Turtur unter gewinnen and foul or that or better noch kick slats tilt ach dan Chelf took a waha. As we're Asherish, agus that Neve, Lana going to track the stock of over near its fact like Neve and drop a hose. Herman Malach Dorry, or Halshi Shelf and Chenagir, Origin Kelly Carney, Queen will Kelly Lay, Hen, Lord of Parker. Mored Morrisinish, or Igazi, Ashling Maloney, Ashling is just as post, Neve Lanigan, Hustle Lustocht, Ach Neve. Gimmert's na cool head again always Peter go core shin go iruth o holy water shachas o hosach. Sinna agus aspa takeíochta beidir nu aspa taí a bhín an freisin amantí nach mín an scór suirta de dír ar ghine tá tachta mar sin. Kick amach a crohu Dacarty and chin Lochgarman agus bhí beganín gon all on chin go dachan irt mach kick carcha cúig a bheits an. Se agus aisteach mar le Mary Rose Kellen sin is cín sin leabhlacháil genta agus beidir gur scéireann líras beagnan in sin an leabhacháil genta Marisa Cullen in sin an ifir trí atá go Lochgarman. Mish. Ashley Maloney spinner a can't skippi, agus bowling chin can't skippi, or Ashkadi, Hemler Lord Parker, Elaine Fitzpatrick. Fortune Jennifer Grant, Harish, Imertias and Shohanish, Shohanirut, Gillian O'Brien, Ord, Gillian O'Brien. Trasnon dosach, Jen Harrit Trasnon, Tipperary Emiach Keen. Se agus asáirí cínta gon darna letha an agus is cínta Bernie Breen mis John Muscan fecha beidir níos mú spá seán an sin agus bearna beidir Lord Parker le tacht tríd ach is cínta bhfuil bunta seán agus go háirdin sin an scór dearnach sin ó Gillian O'Brien tá sé do chur leis na deisina atá ag Tipperary. Chúdín déag an Chick Tipperary an scór céine bhíach a chat to Caitse. Ashley Maloney chat to Stach Ríist. An passion tá Berta chat Neve Lonigan fósta chat an job hí irritated Neve Tamlin no hen. Tom George she Rashidi Orlo Dwyer. Gillian O'Brien. Or Damshin Cooley Tamlin. He chucked Trust on the park and Chohanish. Fin passion back in squeeze so was a punctuation to Katrina Murray, the Lochgarman. In Sprogin is a test all Lochgarman. Katrina chucked the Mach and Chin. I was the Nish Toffee on a rush for the chucked the Mach from the Capagamator Vecchio Majosh and Carcador. Shelley and Chohanish and Ciara Donnelly. Ciara Imi Trasna and Chin. Ellen O'Brien Rai. The Foshanish Egg, Roisin Murphy. I was Roisin Tarring his shears, so kick Sear Stachadam, the Lochgarman is Shakas Enrodella war George Beganin Munninov, Gucci the Nan and Dollar Nutsi, Marvin Lero de Shehan La Henach and Lukun over the nose, can't stop. Bhí agus fiúla sin kicking am avi go brewer an sin freisinach is cínta go dúir an muine go goil si glúiseach de chrochuán agus an deis scóla bhán agus a rís Fiona Rochford a bhí Harbh lánach san immer tegéad le si a hoici an kick seo. I can't budge ag Fiona. No, tipping on radar or Fiona Tomtranish to Kerrikin Kurmu ag Lochgarman to shaking Kurmu Tipperary nach to Tipperary and Mechan Keen and chop. She Hulin score to Akavan chop ag Tusan Dara Laha. It's gone in score force ag Lochgarman.
3 nóid dé caitan tros a dar le. Se le fáte ráiste le Carmen a ríist. Ach, well, George Steve McNulty gur cathón líratin. Senior hurling. Tá sé Shelvan Leverage agus an kick séir tóiciach Brennan muid anseo lena muid an immertán agus feice muid go leor le ifrechaí antar an cosintá genta go háirde leir parca is cínte go le gormanna gur stop lua a chuir le tribadar an seachas an spáis sin a bheith osclaán. Aisling. Cuimh condan inis. Aisling Maloney agus Haréine eile Aisling Maloney sinna mar hastín an Tipperary mai Shelveice mar tá sin anna sinhéana agus an séú cúlín scóras eice. Tá agus súntaach an stíl inspráideach sinna taí agus breaning si chu compórteach ar an líir chu nádar an sin agus is cíntin sin is bunta sem mar mílteachtá ghfuil an muoine neice a tuairtfuoin scóirne agus í a riocht an sin. No, Sean hála se rih sin an ceanna cathó. Ja, seo haganna. Like muid. Díon. Began díon. Seamar a ríist an began go grind fátar an láb an sin is fach sé dechar an sin an líhar a scoile sír an sin. Roisin Murphy teachta maithe sin tá Roisin Murphy rubalta agus tá an shelf tu go bhatha. I'm an hour from Limerick. I'm an hour from Tullamore. I'm an hour from... Agus tá té teachta jobs by being fáilte gcónaí rih té. Sure pelna man ará Go háirí lá gaoifar mar seo. agus brisce Oh, chumá. níos fear fós. Is kosher bhés an seán. All-Star service an seo. Right. Jacket 28 is Agus carta buí. Yeah. under the 11. Can we sponsor and chin so Fogan Trishinish come out to Bedorney Thane, Gillian O'Brien and ish Cortabui took sponsor the shoot. I was the father one Bernie Breen a Philly happen. Mark Bernie Breen rushing on Nomad. Well, is cínt mat ar effector sin go minic nuair bhíon corta buí an ar híomháin agus amantí tarlinn go nádar go dúchtar ceann a ríist tarlinn rud a cín an tíhheile an éireannach. Scóírítach fáte Gillian O'Brien sa géad leach si imíonis go be chuid nimid le himar teicin ar hagann si ráis ríist. Ashley Maloney teachta ríist this is come on Kay Horns look Carmen or Ashley Maloney níchi den an. He Hiono agus sin an Casabella chuile Pascal Ryan in Chicago. Sin níos fearr le Carmen sin agus obró sinnig Sarah Harding Kenny chun seile all aráis. Agus léch an chlifa bhí an freisin an láfa dhéann ar dimmer an dáir an seánna i chéile. Chaí nachholach 7 minút díos mar luair mo déach Sarah Harding Kenny is cínta go dastíon bhain na himiréis se seaasa suasan mar is mór an bhearn atá a bhés atar bheith deir más coolín a bhína gceis mar sin a grú an chur an róbach. De sin is go cuid na mé dé an imirt agus cehar déag fósacha Bernie Breen réile tata se. Bernie Breen fille ar in the Merton shop. Agus is stocha má tá chun cart buáil sin tam beidir fearr a bheith ar a barc an cúna mai deag dearnach ar chuma. On sé le Carmen sin chun ruí brethir líra sin. She doesn't catch a brush of shears. On her knees. Agus a kick sír mach go hibridáran agus tá Bernie Breen ar ar barc. So on the chat strach an chog go hibridáran an Tranish. If we're fix a hocht. Sní Roisin Howard, is Cardo Nieska. Agus a chach on barc Niamh Lanigan, no hin mis go Niamh Lanigan gimmers koma. Peter Torsha ar Niamh. She han éif doch hin me go an sis ear Leroyd Kudwag an am. Se sáimar tuahéon sin agus near takeíocht le fáil freisin go háidir bhí fionna ráitfur chuil isteán sin agus selam líomhar de eice bhí rá a gúnaí an sin agus níomh Lanigan déna chuid an sin ní le áras faoi. Agus tá Siobhan Cloak tuch isteach an Tranish ag Loch Carman agus a fágal na himmartha tar Georgina Hearn. So, dá Wanistor, vers Wanistor, bunch outside us. I mean Chincha. Samantha Lambert to chat to Jogger Lloyd, and it's going to Tipperary Reach and Pascal Rayake. Breed Condon Rashtree Samantha Reach, Brandon Soas, Fekens can row with Ike. Fortunately, Mored Morrissey. Moritz look and Pascal Rayake, Sean Chansonish, egg, or O'Dwyer, because I caught a goal O'Dwyer, even love a clay, the Chanson score, to shocking Curramu, egg to Bredoran. Agus a breanúch an tosa an chréir freisin áras rud a bhééis gur a fáú an sin an níir deisinaí tá crothaíachach 7 chur fóríil an sin agus go háidir lá nuair bh gimmert an sin gon aheimar tuirchluthe is near tuirt chur mú tá an rob. Ach tá benach 7 nó dé caitan tros a dar le ní léon scór amsí Loch Carman tros a dar le. Sin cantan na cúisna gúil siad
Canal driblóid an Johnny mar gúil siad the bunk cartach caiisiú díana tá seantain is up as a corráig Gingy Ellen O'Brien. An fidlub teachtar ríis leis go raibh teiste Ellen O'Reis agus an fís a cóimar sin ag Loch Garman agus bhí sin a testal go dóta. An war fad agus a ríist nuair tá de breanúin sin na himmorí teachta sean an burn a tháinig seach leis an sin agus an líro Jimmy Stáleach scór ionintach fáte go agus go háir nuair nach chuir aon scór fáteach amach dar hús an darna lehan sin scór Harbh táhachtach. An obair Aisling McCarthy sin a líir an brise sísa go de héin. Sile fátas go Rainis go dí. Cuimh Condon an Chohanis, cuimh Gira Éilú an sin ó Niamh Butler. Just as pass sór immers go Joe sin ag Roisin Howard. Roisin déanana go maith arás go dí Aisling McCarthy ríis. Aisling chun tuairt faoin scór an gas an ceant sin isteach. Well, ní chasach ní gád an líir sin cas isteach. A ríist bhí sí tarring é siar agus tá an chic sír isteach inis ag Tipperary. Agus a ríist an réitir san áit cheartach an am cheartach. Le luas nach lipa chafar fresin an chuid gon immert al tríd sa sóib na himmorí céan na himmorí chuntúirtecha agus is cínta go meist an anis na gúna síosach an chuid muoine na Spáintín sin ag Aisling McCarthy go háirdú tá sé tuairt faoine kickaní sin tá nódúach daontí mar felladar fresin gúil sé ggéire is feicimúid an kick áir de sóid gúil sin mar chuid de fresin mar imreoir. Ná seo kick nína kick seo éasca is fear deilech an kick tá mar kitógach. Tá sé bulsa ag céitin sin méile chúil fáte go gúlbar slánin sin a lábh sin chunisí th bar animirtí Mary Rose Kelly sin mar jetar sin bheith contúirteach machdí Bernie Breen targin siar kick sír amach. Sin rud bháin buntáisteána tá Bernie Breen teachtar éis bhí scíd an ómaidice so tá sé benach mála himra nuair teisteach. Tá cínta. Agus an postatá eice na mar réanálí fisiciúla stoi freisin a gobar le sport agus choir teile tá neart taí eice a tréála a dtíine eile agus a déanana chu tréála féin stoi. Sile fáte ráisi Tipperary na ríis agus a fáte ráisi Aisling McCarthy Aisling a teacht trastan in the park an Chohanis agus pass chance trasdí Orlo Dwyer Orla seachtaí mar Ed Morrissey Jennifer Granton is Jenna go maith sin éilú fósaigh Jennifer ach robalta ag Bernie Breen tá Bernie teachta ríist agus an rúthirí Bernie sin genta th bar pass óling ísil búlteisteach ach an chosin stinta well tá kick sear, Keg with a kick sear. And kick sear sin Tipperary. Hín mis go sin dul an troile camera. Hín ma héin Tá Anthony Masterson his phone and shot. Well, níl se sásta. Níl is cínta gon muid a tréise ón dá champa neart glóir chleistáil a stoi tríte chlifa. As an Canchan Conero Roadan sin ag Siobhan Condon mar sin kick sí reisteach but you skip fáte Fiona Rochford in ish canor to reach a test all Fiona pass all in trust and drop kick trust and shot she Aisling Murphy Sean Ears and ish Ellen O'Brien as Ellen O'Brien took a contalon as Jesh Bader ag Loch Garman Torrance Coram. Well, hosaí an cluiche maith le scór bha Ellen O'Brien agus siad an scór deire tá fáteach le Garman wahí freisin ach is cínta beganin go luas chuirteach san imirt agus mar luúin sin is go háir le Bernie Breen an sin nuair bhíon an scíí sin aice tá sé duine difriachta agus í rás ar barc. Carta buí spáint ag Maria Corley fácas sin go méid Tipperary ar hrúr dé ag an Chohanis. Agus ní eice sí dear an chlifa tá muid bé an deithniúid sin críochnaí críochnaí nuair thiúcha na cuairtaí buile agus Gillian O'Brien arás ar barc an sin a ríist ní bheith cethir ag Tipperary. An kick púteú skipúidí Ellen O'Brien ach Peter go de ceartach go dama hóigáil leis gic sin. Tá se chumú tá chucinn chumú ag Loch Garman tá siad fós cólín chun deire ach an is bert imreoir sa maris acha an seo. So bei Jesh acha dollar an onsaí. An chic mach an sin ag Lauren Fitzpatrick mach agus an chic go dó. Sin is teach ag Orlo Dwyer. With Condon nish. Kind of passing of a creen a shot Loch Garman agus fought butcher ag Bernie Breen. An tahi agus an comas ag Bernie a teach an cín a shot. A rai go dí Roisin Murphy. Ryan is agus tá cinál
fuadar faoi Loch Garman a Chaharísh agus immer gin tucha chun talún híma Kelly Kearney agus tá bhfuilteach chun gléoch tresta rimar eile go chuid Hiberdáran. Well cór leiise chun sin go teach tresta a labhart lena bhair lína beidir. Tá Caharomach dar túsna lúisiúta sin is sár immer to bhíanna Bernie Breen sin a Lower Park an láh sin tamachas mar luúta an taithí an sin freisin ach téach se sin bheith an chun tuirteach a bhí Achsí Maloney Shelliver an líhord. Nis tá Stephen McNulty leabhar sé leis an muir lína nis leis an muir cúil agus déitoch imreoir eile fós go chuid na dibredach a bheith a taobh lína chuoine gúil siad ar thrúr déog tá cúigur déog é Loch Garman agus tá Kelly Kearney ceart sí airthí ríist nis chuirí an Steve McNulty tá méid déanamach go méid imreoir eile go chuid na dibredach. Ní le nachtíos ar na córtaí úsáid ar nás agus Má Aisling Maloney atá fíor droch bhuiile ar fad tá Hiberdáran agus go divan sí Aisling Maloney bhil sin bhuiile marfacht a Hiberdáran. Cé bhfuil siad fós an cín? Fós an cín ach Sure, Trish Corta Buyal, Gillian O'Brien and Shin, agus be cuidna med fós le mar teki, Maria Curley, ní bheith sin arás agus ní bheith Aisling Maloney arás. Dá méint se héanam mar réitir ní Joran Corta Buyal sin mar tigam gur láb áir a bhí leis ach ní ra tád an. Agus tá Kick Searsteach agus tá Shane Ronain. Well, má bhí sé mé crackalt a river seo, tá sé mí has glán as a bheabhar inis. Kick Searsteach inis. Tá Elaine Kelly teachtasteach go Hiberdáran. Tá muid hís fóna chop Aisling Maloney agus ní tam greidir Aisling cetá tuairteála tá Jessin Chohanis ag Katrina Murray agus Aisling ná na chul Fiona Rochford chuna kick seo bhla. Katrina Murray tá chuna bhla agus tá sé builte ag Katrina Har a trasán as tá siad chomh mar ríist is bheith aránis an bhain táiste an Chohanis ag Loch Garman. Trúr immer sa mreiseacha. Sinna ní an áras faoi agus a ríist ó kicking na Sarah is muí natá fás anach sa gáda ríisteach. Jessin is Ashton McCarthy fechamid duine gona haslingí sorta a bhí ar an bhórin an sin ach a trabhach an tosaí an sin agus sinna hasí mai Tiberdáran go méid imróí a seasa suasan is. Cé go bhfuil imróí tréis imróí a cháile tá Jesseach a fós. Bé muid a caint beidir i cidúil hagan stoppas in immertváir faoi imróí cho bhaimart bei léoch le rán agad agus léoch nig a dáhíomh camerán seo. Orlo Dwyernish, Rashgoody, Breed Condon. Breed a chatte of Jacker Joy to Berdar Mers. Zolti on Buntash in Egloch Garman through Immers and Rush of Hakanjo. She's attacked the Reach Cottons Watson, Genta Egg and Lachuli Lorach near Stephen McNulty sausage, Kick Sears Chach Egg. To make it be Aisling McCarthy Hoikasa. So far, so much fun as war, K has a market. Well, it's keen to have Loch Garman and Shin, Aisling Murphy and Shin. Vichy done the Gaman Shin is together. Fiona Rochford is keen to go sorry reaction. Kelly Kearney fresh and Chamala Bernie Breen. Agus O'Haven Tipperary Jeff fresh and well, Honey Moise Aisling Maloney fall court the boy in Shinach. Sorry Gente a revision. Titton Maila Cole as well and Cole scores a knee. Oh, an action at China Maila Cole. Hitchamachas Love and Mary Rose. Kelly's be beginning on all her. She going to be Roisin Howard if he's tip. I remember Dan Brandon was Shinna reached. Well, it's keen to be with the kind for the love of Tang, Mary Rose Kelly, Jessin Shin keen to go share. The just over as Vaxator stuck the arm on Kino Joe, Katrina Morinish, just a pass. Loch Garman attacked the reach on Pascourt Trastan, because a goal on seeing shot, Sarah Harding Kenny, but just Sarah made her score. But she took a Contalon, August will kick Sear Amach. Well, it's keen to Nisha, Thomas Defekiol. Now, Shahagan. Sunks the dream of Canchan. Bergeniro and Chenagus. Yeah. You're going to wrong. We can't come back kicks here. Ishtach and Thompson. No, Shahan on Jesse Virkool get Tivella. Shah Branwich, Ashley McCarthy and Shenakar Leroy or the Stach and Shen. Erin Lean and Shen, Mary Rose Kelly, Bernie Breen, Shasta Tile and Shenach. Oh, the Mia Carter, Roisin Howard, on VRE. Rinshin Rudcart, Norach main lat, ni win that, so we'll Zima on the Hiberdáran, and Darably Ni Hele in Ahamert. Agus Corta Bui, Hama, Sponsor and Shoga Sarah Harding Kenny.
Yeah, tá cúpla cine an seo atá well pagnín eisteach chun mar sinna. Se agus is buile mór tá gceist an freis se gáirta buíonn sin go háid mar bhfuil tú trééis tá a rá le himráú mar bhfuil tú trééis rála má dhéon tú ríiste go dála rud a cinntána agus ní dóla gola mu feiceil rudí Harbh dá riomach dar an chuid gona cártaí buí le dearan ar aon os na chuide bhíanana go tús más féidir chumar sin is dói gur siú tiltte ach An óíar nach bhhar bhí na clifa inar chríochtna cehardeag na gá réag bhí ar gunda dúchas hain chun na gaiileh mar tanna bhleach lí ní do go chu trí troch láhín sin don gaiileh agus nach má an cuimhna tá an sin. Cehardeag a na dá réag bhí an lásin bhuaí an dá réag ná seo ag an ríist. Déile sí an trena dosach ó mar réad Morrissey, as an sin bhí sí Gareth Reid. Kicksíú stappa cheart bhain sin. Má an euro. So, mé an gríocht ná sé le seir sfiir borg, nílas hagan, tuadáir an teachta ríist an na fórne chom an seo. Rúr maithan seánis ag Seán Condon. Rais go dtí Aisling a go dtí Cuomh Condon. Fós a Cuomh agus é fáte ag Aisling McCarthy ríist. Aisling ará go dtí Samantha Lambert, immers bhaig Samantha is dtí Pléisco Reverts. Fósig Samantha is Tras an seánis go dtí Bríd Condon. Bríd a go runtí rais go dtí Aisling McCarthy ríist. An immers ag Aisling go dtí Samantha Lambert an lechúil leir. Samantha steach sa spás an seo Seán Chancenis. Chance to score which is taring is sheer tá sé ag an bhlocáil dénta agus tá kick sír agus in ceartúirtó ten ó foul general Elaine Kelly agus is kick sír stachatán agus tá immer eile tá Gillian O'Brien. Taú rásin é seánna an gáirta bu a bhíici an sin sa bé an chuidna mé deire seá le himar teici ach is cinint an de seo hacaach tar deisir scór agus Aisling McCarthy ríiste cinnte se amach mar imre háhacht a choban in aniu cinnte. So trúr deagan ag ceathar deagan tá agan inis. Agus deis ag Aisling McCarthy Tipperary na choráis chun cíine Generation agus tá se sin dénta ag Aisling. Se scór fíor háhacht an sin agus neart gon action an sin feici ag Aisling McCarthy go háir an sin agus chalína for cárta buí an láfa dhearanna bhís de gimarteach sár cheanarach spáintecinn sin a go háir sa darna le. No, de ceathar deag mar sin le héine de. Bhfuil casa eile le bheán. Can sin chur roinis. Tá se le fáte rais an Tipperary ríis agus tá. Fúdar fuair siúdanis. Right go dtí Aisling McCarthy ríis pasáil agus seasta spás. Isteach go dtí Roisin Howard, mé Roisin an Canton Culture ní bheith. Pagnín ráda. Jack did you get Kamach ríis tá se fátig Orlo Dwyer. Orla rais go dtí Gillian O'Brien. Bernie Breen is sin tunnings í denna bar tá Chile fósig na Tipperary. Fáte rais ag Aisling McCarthy ríis. Aisling agus pat de ach bhí Aisling taring is sír agus tá kick sír eile. Agus mí hástocht Loch Lanta Loch Garman a churniúil ach go ban seo. Ach tá just sin is ag Aisling McCarthy beidir weil fan cháchúlín an chinú nach an seo a bheitir dá an dá chólín chun céin. Mar i breinte bhar glog an seo, cheann nó méid fanta an seo hagan. Se cínta go leir bre leir nótaí á scríbann sinna go réitir agus éáil tríd leis Chantal an is ag Aisling McCarthy ceanna le churthir trasan an sinna go ríist agus an kick sé bheán. Tá siad cólín chun céin fu sin cean darnach. Is a sin ganis. Tá sé kickalta ordas tá sé kickalta go maithe an há kick sír ag Aisling McCarthy agus le díruch 3 nóid fantan seo Forestbar go féire ag Tipperary. Sáir bredent an sin agus a ríist Harbh táhachtach an sinú tána deisna sin acha ní le tíimiid fanta an tá sé táhacht an isc mééis an sealamh léir a chuineal má an siad de lár parca mar sidaí a ríist Loch Garman ar an ansaí agus go leir foioine bhaint a ríist mar chicken siad ní beidirach le tríú chear íirecht eile scór acha. Hannig ortanis tá sé gin duna ceart tá sé Fiona Rochford ní ach sí mór an níró dit an dar le. Tá sé icinis put a rá cén tro go dtí Katrina Murray. Tá Katrina Chachtanis.
Fósa Katrina agus an rohor chogs put in a kito gike ach retor organ ach she couple came to rush she major go chartige. Se má brenn mu ísteach fe mu seo imimiisteach plan leúirte. Ní mór an that, ní mór an that, ní mór an that. Bresin sin nach is cínta fiímar in sin leis agus glúisiid anhá crothé go le garman an sinna gáil tríd an uair sin. Tá stoppa eile choris nimbert an seohanis agus gá nóid go le fant an seo Kelly Carney tá gorta. Agus tá onadí imimiisteachta iwwer fixa cúig imimiisteach go Lord Garman sinna Fiona Rowe tá níomh Butler fág an na parke. Ach camera clifa an tanjefach an seo bhre ó húscaid rit ná ríre. Swailish an dánig amanaid igsúla agus ba chosúla sin gra rihan rás le Lord Garman nuair bhí trúr immer som reisio fa tamach tá sin leide hinis dí dúirt an bháin cethir déag go túúdar barc agus trúr déag gotá ag na Tipperary. Cínta agus sra ínta chur seaigh an dáir an seo agus na cluí legatá imreacha go leorlór scóirní maithe feici agus rud amháinach nar sóin na cicannaí nádartha tá feici an neo freisin ón imirt an muoín sin na himmorí agus is ítach an rud sin eiceils na cluí go háir bell amán má tá fása teachtar an méid cicannaí atá anna sóir na bunscillan atá Herbert agus á ás na clubbanna go háid tá sé sin le feiceils na condathe is ag an level seo. As ní chuirte intastal leidirm da bheice mu an dáir an seo beidir an dónach dernach mí man fór barca chróca ag le cena idir bhenach a cin sin go méid chud rud cin roi chun de chlár fa sin carcolóracha be si seo gar go má an spro ceapan. Chi mach bútenis agus sellh Harbh táachchanis agus tá sellh fatarreis níl tá sellh na Tipperary ríis agus kick síracha Samantha Labber ní bhéh an defer ar Samantanis tá clog in a bháhar agus tá scór in a bháhar chomá. Kick sin búlte raig Samantha gotí Orla Dwyer na óragalúr obercrú an chosa darile. Tá sí taring é siir sin kick te stachel in a kittóg in cansin i Miróada fatarreis Mary Rose Kelly. Mary Rose amachchas in cansin a Praba tá sé fatarreis ag Siobhan Clog. Siobhan Rainis an bhfuil críoch a grámatúil a ná dúna seo. Sell ag Fiona Rowe. Fiona Pascha sí Shilisteach. Fiona Rochford ag Rachel Val vi Fiona taring I sheer chin ag Siobhan Condon agus is kick sear elle stach ve now. Cer the end street. War it tá dóhanna me kick happen. Tá cínta agus fecinn tá sí tuairt an líorigin sin go Aisling Murphy ar go Aisling Murphy Katrina Murray atá toigil an sin. Yeah, no me go le tá fanta. Seohanir Katrina Murray kick is táchtí tá bulte cinio. Lys le tamil agus bulte. Oh, tá sé casta ar híomh a lábh clé. Nish. Cé cho tábhachtach a bheith sé sin. Just dírecha nu bit is beidir 10 second fantan sin ach is cínte go Tipperary an fecinn si denis tá siad an gan na himmorí gan na cárta buí ach fecinn muid an muoine na taca an sin agus iad a gaibrógus beidir an rud is fearna gáil ar an ionsaí leis an líorad seachas fannacht an sin agus i gcuir sellh a chustin agus a chuineáil hir an sin mar ní mór an chuige second is mór méidir sin má chálann siad sellh an líorad agus déitach cool bheith míiste go sciúpaí agus ní bháil an suirt bheith a pláicíocht mar sin agus a fannacht leis a líorad. Agus deirtar únta an Forest measa a déitach bheith agad a glyfa rá chúlaín mar go dtugann an freistar a faoi chúl máin siad deis ach tá an táime gimocht an seo tíreach tríocha second a fanta is beganí níos lú tá an clog ifigúil níos beganí níos tapúil an clog a aganne tá sin na teachta ríis íireachtáin eile beidir ag Loch Garman an pass bút amach an seo agus íireacht ordas is a mistehanis seach bhfuil imóí siar ag Tipperary tá se seo Aisling Murphy sin Aisling Murphy tu an talú nílíon kick síar amachchatáin go Tipperary tá sé sin cumáil a scór. Tá cínta an chosans genteach an sin agus tá buineán bult an seo agus tá taction gentic Tipperary hí díma ach go Northa chail siad an clifa Canis in Nahemmerts and I Fort Lauriga Coolín ag Maria de la Hunty sílam a rúd an a déise ach tá sé gentan teacha agus chaá ord bhla a thuirtcóib an chuí chaisiad harta mar ag lehamma bhí siad cúlín chun deire ach túsíntas dar le sé cholín scipaí chéile chuisiad chun céin agus dansiad chun céin cé go trá darráh sa glyfa sin bhar a bhí trúr imreoir níos bó ag Loch Garman. Well sinna agus nach eisteach an bailach a darlinn sin mar ní féidir brethir agus rá nach méid buntáisteigh for an má chálann siad imreoir amantí tugann sé sppraga go bhráilchan tosa agus an iireach sinna bheitán
ach níle áras faoimeach dar leis méid skillan a bhí spáint ag an dáiran go leor imróí maithe seaachchan parce an agus chaharrá go túsan sin Fiona Ratford mar chapte neartneart ceanachta a Spáin teice neart imróí iontacha le feicear an dáhíomte agus go háirin sin Ashton McCarthy a seaúas an sin sa darna le seaúas leis na kickaní séir sin nach haar trastan agus is rud iontacha sin le feicear le gáil chuntasí sa chréir freisin fólamóí an dáirann seo go leor rud é faoi agus cabhra se lob go mór an sin. So mar sin war bhí daine le ránó is deire ránna tusa mar luach na himmartha? Well, Aisling Maloney iver cardig an sin go Tipperary agus feicimid chríoch na sin clifa moscan fecha agus beidir muide gas éon tú leis an méid bhí an a chur sa mosca í ach is cinnte tá sí takeíach an is rénos agus sásta ceile an bart gen takeine agus go háir na coolaní bhí fáte agus is dói an rud smúthú bhaimar mat ar an stíal nádar sin atá aice agus breanna sé cho comport a chu an líhir anach go háir ní émór santachaí tugann sí an líhir gon dennis fear san áitis fear ach tá sí breábalt in a scór na hogalí féin freisin. Sé cholín scóilte ag Aisling Maloney as cahar dóníos cif fu sí ceir cholín na chatin Jakarta chuir sí péir leis sin inneo agus sin ceantar na príomh chúisna gur iad na Tipperary cuirithe stratha rion a trí stratha Pennaman Lidl Borg Brendan Neuf agus tá siit an mthir barc inis tíma andalach garman nach mar dearm tá an chance go bheice muid na fórna seo níos dearní sam líon sa gríomh idir bhenach mar bhí ord chlifa agan an seo Reid agus cínte tóg se fórna má hí trehúla machchan seo. Tógi cínte agus slú má takean sin chun takeú a thuirtrób agus tháinig siad clifa ionta chós a ggóir má go háirid mar luúit ag túsan clifaach dar is féidir leis an aheimir Harbh cos leis a glyfan ó Harbh difriúil. Ceapan go bhacha muid an caimhlinn céanna an go háirid an bhar an banistíocht a freisin an passion agus an méidir bhí chur seach a freisin ach níle áras faoi go bhfuil an caiidan sin se Harbh ord agus an achlíocht a bhí á Spáin take go háirid an honnaí a tháinig go seach freisin a rinne neart difriochtaí. Bernie Breen tháinig sé ráis pegnar chasí i dro na garmanach an sin mar bhí sí an éifiach ar ilide ach beidir an difriúta smú is bhí níos mó tosithe ag Tipperary rinne chamáil Aisling Maloney bhí Aisling McCarthy an rinne óla dwair go leir Ibra Gillian O'Brien chamá Fiona Ratford cinna le héin ar bhealach. Bhí ar bhealach agus chomáile sin Jennifer Grant an sin a leir parce is cínte an tús beidir go an láb an uachtaríoch bhí anchuid dibrla dénig Bernie Breen ar tháinig siad eis a ríist agus is cínte an Samantha Lambert freisin mar chaptain an sin ní a robbeidir gur hasí amach mar maránach bhí an struchtúr sin ar na cosantóirí go an líróid an soláthir bhí go le steag na tosaí bhí sé fíorhá agus is dóigh gur hit an caiidan sin go lech orman sa darn le beganín. Ach anchuid gona scóirní freisin a feicimid an coolbar Mary Rose Kelly go lech orman gá hábháil ionintach denteach in sin agus a go leor eice le bheith brodú las an sin. Níl sam an brona le déine lár na parcanna bhfuil an brona le déine hús ar nárdán ach tá ná hús ar nárdán tá sé déine bach ní on defer ar na himróí isteachán. Si a fannacht an seo tá na húsle na mórúsle fannacht an corna brona agus ní fad bhhain éine se Samantha Lambert a sin ré le ghlach leis a gorn. Agus cinnte mar luúid an ddímar bhí ar an nuair le cáile agus is dóigh mé an tocrat sin le feiceáil an freisin agus bé láilann sin ag lech orman techt chun tosaí an a ríisteach. Ní dóil leis na clí strathe agus choirt a bhíon an leis bíon go leor le fólam ag forin agus go leor gur féidir athú gon chréibh agus ruidir mar sin. Chaid cuimhna freisin seach níireachta chur fórílann sin ag Tipperary sa deir agus sin rud is dóigh go mééis a gur a fása chuir sin. Ach i chiicsaíar a thóg go trína morí. Nuair bhí nóméid go le fananta amach sinna mé ar a trasán bhí seanach bin ceantáach. Agus beidir cinna eiste freisin mar dhealach chu sé trééis sé cheanna hoigáil rivision. Bhí Fiona Ratford thug sé ceanháin rivision cearcaróir agus bhí Fiona Ratford a gicáil go má agus sé Fiona a daimse an ceanúir bhí an brú sa ggóscóir chun cinú gomach an dar lá agan. Ach tá muid fanatanis le bronna an chorin an seo. Agus ná darmad ag ceharchlog bei an ahamart go chlufa ceannis rina dó agan an cábhain agus an iarmhí a castal ar a chéile. Stoir siad an tríúidir seachtainna sa chéile tá bronna le déananig Marie Hickey an seo agus go leor taithí inise bronna churann ar na fáinne agus ar na captain.
wanted were with Gopnina and Shaw and you, our son Cumberfell, Gail Namal. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome everyone here to St Brendan's Park in Birr today for the Lidl National League final replays. And we knew coming here today that we were going to be in for great game of football, and certainly we have not been disappointed. What a wonderful game between Wexford and Tipperary. It's always a great battle between these two counties, and we certainly saw all that was good of it today. Hard luck to Wexford. You battled hard and you put in a great performance today, so well done to you for that and for all of your performances. And congratulations to Tipperary, the Lidl Division 3 National League champions. I think the girls would agree that battled hard to get this victory today, this year and last year, so well done to you and congratulations on your victory. I would also like to thank the county boards and everybody associated with both teams for all the hard work that goes into preparing teams for high-profile games like this, and it's wonderful to see a great support here for the ladies today as well. Also many thanks to the staff here in Birr and Birr GA Club for all the hard work that they do and for hosting our finals today. Many thanks to you. And Lidl has come on board last year as our retail partners, and it has been a great partnership so far. We're delighted to have them with us and to be supporting our game and promoting our game, and it's working really well and we're delighted with that. So many thanks to Lidl for all of their support. We also have a live stream of our game today, the first ever, thanks to TG Car, and we're always grateful to TG Car for their ongoing and continuous support and coverage of the game. And we're joined here today by Conal Cleary from Lidl, who is now going to present the Player of the Match award. And as always, Player of the Match is often a difficult position to pick, I suppose, because there's so many great players out there today. But one player made an outstanding contribution to her team's performance today, and Conal will now present that award to Ashley Maloney. Welcome. Tipperary captain to accept the Division 3 National League title for Tipperary. First of all, I'd like to thank the ground people for the pitch dues and immaculate condition. Flying about doing around it. I'd like to thank the sponsors Lidl as well. They're always behind us, and TG Car, I suppose, for putting it live. I want to thank as well our own sponsors, Media, for the sponsorship they've given us this year and last year as well. I'd also like to thank the lads. They're behind us all year. We have Adam, Tony, Elaine, and Shane, and our physio Marie. Without them, we wouldn't be here. We wouldn't have put in the work we did today. They put so much work into us, and it's really after showing today, I suppose. I thank you. I'd also like to thank our supporters as well. They're coming to every single match and they're all behind us, shouting at us, good or bad.
So I'd like to thank them as well. I'd like to thank with the girls of Wexford, what a phenomenal team. We knew we were up against it last time, we knew we were going to be up against it today. An unbelievable team, and I'm sure we'll come across you again in the championship, so I wish you the best of luck. 2 cheers for Wexford. Hip hip! Hip hip! Hip hip! And I'd like to thank the girls behind me, lads. You're absolutely amazing. You give everything at training, and I'm proud to be your captain. That's about it now. And like thank the league company. Thanks, guys. Mar sin an chealra Tipperary bei an mar jo sé an gabhra róstan sin agus buite an trá agus tiltte a gobar deire an chaimlinn Spé muidireis go gardar bh cearachlog le ahmart go chlufa canis rina dó sinna idir an irhí agus an cáháin. So bíige reis lena ríis ag cúig nóid chuna cehar.